अहानबदा मरोइबा पाव एग्रीकल्चर मिनिस्टर ओ लुखोइगी नकनबा सपोर्टर अनि नोंमैना कापतुना हाटखरे थौदोक असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना लमदम अदोमगी मियामना मयाई लंबी थेंबगी खोंजंग चंगसिनखरे बिष्णुपुर कमांडो यूनिट ना फ्रिस्किंग अमदी चेकिंग चथबदा ngarang क्वाक्ता पांगल लमखाइदा लुपा करोड़ अहुम रोमगी ओइगदबा हेरोइन फागतपा ngamखरे मणिपुर कोविड की केस लेप्तन हेंगलकली मियोय हुंफुतरानी थोई नौना पॉजिटिव ओइखरे लैबाकी ओइना अनौब केस लाख अमा लिसिंग हुंफुतरा मापल चात्रेट कुनहुमदोई रिपोर्ट तौखरे लोइनना एक्टिव केस लोड सु हेंगलक्तुना लाख तरेट लिसिंग कुनहुमदोई चात्रुक तरा मापल सुखरे अमदी नागालैंड की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफस्पा लौथोकदबनी हाइबा दाबी तौदुना ngasi ayuk kilometer हुंफुतरा मंगा सांगबा शांति की खोंचत अमा दिमापुरदगी चटपा हौखरे खुरुमजरी पोनी टीवी के नमिदांगी पाव मीटिंग ताबिरी पसिंगबो तराम नौचरी हौजिक पाव संदोंग नपिजरी वांगोई एमएलए अमसुंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर ओ लुखोइगी नकनबा सपोर्टर अनि नोंमैना कापतुन हाटखरे थौदोगसी वांगोई एसी के समुरौदा ngarang नुमिदांग पुंग 8 मखाई ताबा अदुवाइदा थोखिबनी हाइदि लैखिद्रबा बीजेपी वर्कर्स ओइरिबा मियोय अनि अदुदी समुरौ अवांग लैकाइदगी अबुजम जोन अमसुंग अबुजम तोंबा कौवी हाइदि मचिन मनाउनी हाइदि अबुजम जोन थौदोक थोफमदा खुदक्ता लैखिदबनी अदुगा तोंबना हॉस्पिटल दा लाइकनबा ngamdana लैखिदबनी तोंबा हौजिक मणिपुर पुलिस की स्पेशल कमांडो यूनिट लाइबनी ngarang numitang pung 8 makhai rom taba aduwaida makhoi ani samurau bazar da laiba machu cinema mamangda chatlingaida car ama aduga motorcycle ama thauduna lakpa sakhangdaba miyoi singna nongmaina kaplambani hairi thaudok asibu yaningdaba fongdoktuna lamdam adongi miyamna mayai lambi thengbagi khongjang changsinkhare मरगसीदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना वांगोइदा मियोय अनि नोंमैना कापतुना हाटकिबा थौदोक अदुबु यामना कन्ना कंडेम तौखरे लैखिद्रबा सिंगी युमदा सीएम ना ngasi चतुना अवाबा फोंदोखी चीफ मिनिस्टर ना हाइकी पुलिस ना थौदोक असि थिजिनबा हौरे अथुबदा मरा लैबा मियोय सिंग बुक तौरगने वांगोय प्रजा सिंग ना मिहात असि राजनीति की खुद यावबगी ममी ताबगी चिंगनबा लै मरम असिना असिगुंबा मिफत्ता सिंग असि लाकदरिबा मिखल असिदा मियामना चपचाना परा तंबिनबा सेम सारे हाइना सीएम ना फोंदोखी एसपी बिष्णुपुर एन हेरोजित की मीटिंग मखादा कमांडो यूनिट ना फ्रिस्किंग अमदी चेकिंग चथबदा ngarang kwakta pangal lamkhaida lupa crore ahum romgi oigedaba heroin gram chamnga humfutara nepal fagat pangamkhre drug adu terakhong sangbidagi mohammad munan khan chahi nifonitoi apokpa mohammad abdul kanim dagi fakibani haina spn herozit na ngasi paumi singda phongdokhi mohammad munan khan na heroin adu soap case nifu mapalda haptuna purakpani miyoi asidagi Jio phone amaga loinana sim card amasu fagatki फारब पोटलम सिंह अदुगा लोइनना महाक मोइरांग पीएस ता सिनखरे हाइना एसपी हेरोजिन ना फोंदोखी यामना सस्पिशियस ओइबा नुपा अमा बैग पॉलिथिन अमुबा मदा पोट चैखरा पायरगा पुंग तरुक मखाई इंदावरमगी सिदा अकोई लाइफ केयर फार्मेसी हाई अकोई कोटा पंगल लंखाई मनाक तुलेबा मसिगी ममांग सिदा अकोई इंटरसेप्ट तवी हाइब मिसिगी ममिंग सी एमडी मुनान खान सही निफु गनिटोय सन ऑफ एमडी अब्दुल करीम ऑफ क्वाक्टा तेरा खोंगसांग बी वार्ड नंबर 1 हाइब कैनो से हेरोइन नंबर 4 से कोइन पुलअप वेट ऑन मतमदा 500 का 78 ग्राम्स ओय मसी कोइगे इंटरनेशनल मार्केट तदी मसी प्राइस करोड़ अहुंग मगी सांग हाइ ताई अदुना हाइब पोर्ट सिंग से कोइना प्रोडक्ट तुदा मफम ददगी प्रॉपर्ली विद ऑल फॉर्मेलिटीज सीज तवी अदुगा हाइब मनुपा सिसु अरेस्ट तौरे मणिपुर कोविड की केस लेप्तन हेंगलकली हौखि पुंग कुदमरी असिदा मियोय हुंफुतरा निथोय नौना पॉजिटिव ओइखरे पुंगफम असिदा मियोय अमता सिखिबगी रिपोर्ट लेते अनौब केस सिंग असि सैंपल पुन्ना लिसिंग अमा चात्रेट निफु माथोय टेस्ट तौबदा कंफर्म तौखिबनी हाइना कोविड 19 कमांड कंट्रोल रूम ना हाइदि
Positivity rate asi chada mari dasmik ama yauki loina na haiba pungfam masida mioi manga COVID tagi fagalaktuna discharge tauki. COVID-19 common control room dagi thadorakpa cherol amana state asigi COVID-19 case masing asi hauzik lakh ama lising kuntaruk chani kunipal sure loina na sikiba masingna lising ani shupna taramathoini hairi. India dangasi COVID ki case anoba lakh ama lising humfutara mapal chatret kunhumdoi report taukhre loina na active case load su hengal laktuna lakh taret lising kunhumdoi chatru tara mapal sure nongmagi positivity rate asi chada tara humdoi dasmik ani mapal oidi loina na haukiba pung kunmari asida mioi chama nifu taruk sikhi priority group sing oiriba healthcare amasung frontline workers sing masagi chahi humfu helaba mioi singda ahum suba precautionary dose laibak sinba thungna ngasi kapa hauragani hairi center na piba direction gi matung inna ahum suba dose asi tha mapal gi mamangda dose anirak kapkraba vaccine adumak kapkani hairi coronavirus ki variant omicron gi case leptan hengalakpa laiba cherakta ngarang prime minister Narendra Modi na chair lauduna review meeting ama pangthokhi Nagaland dagi Armed Forces Special Powers Act afaspa lauthokadbani haiba kholau laubagi chang hengalakli mioi cha kaya lambida thoraktuna draconian act afaspa lauthokadbani haiba dabi tawduna protest chathakre ngasi ayu kilometer humfutara manga sangba santi gi khongchat ama Dimapur dagi satpa hokre khongchat asi Nagaland gi konung Kohima da hayeng loisingani hairi numit nini gi oiba wakathon asi afaspa lauthoknaba taksinbaga iroinana haukiba December marida Nagaland da maral leizadaba micham taramari army na hatkhiba adugi achumba YL pigedabani haibagi dabisu tawri mamang sahi gi December marida Nagaland gi Mon district ki manung channa leiba oting hariba khungang asida kunmathoi suba para special forces ki commando singna micham taramari kaptuna hatkibani afaspa gi mayokta sathaba khongsat adu ngasi ayuk pung 6:30 tabada hauki Padma Bhushan awardee amadi ima laiba ki damak thawai katkibi Rani Gaidingleu gi mitam ngasi Tamenglong district ta Assam Rifles amadi Rani Gaidingleu gi imungi miyoi sing ga kusam naraga pangthokpa thoram amada kanglaipak kanbal lup KKL gi chief advisor Yambem Labana maikum hangdokre Rani Gaidingleu Manipur gi maming laibi freedom fighter ama oibata natana mahak daughter of the hills hainasu miyamna khangnei Rani gi pongna phom lamdam Tamenglong gi manung channel laiba Tausem subdivision gi Luangkau khul part 1 da pangthokiba thoram aduda Rani gi imungi miyoi sing yauna khul adugi khunja amadi 39 Assam Rifles Kamai Company operating base ki troop singsu sarukyakhi headquarters Inspector General Assam Rifles is ki makada headquarters 21 sector Assam Rifles ki 39 battalion na mateng pangduna Rani Gaidingleu gi mitam maikum hangdokpagi thoram asi pangthokibani Khunja Singh Rani Gaidingleu Foundation amadi Rani gi imungi miyoi singna Assam Rifles pu thagatpa phongdokhi Haukiba hingnung yaida South Kashmir gi Kulgam da security forces na lal hoba ani kaptuna hatkhare masi tharaga anoba sahi hawalakpa numit tarani asida valley asida sikiba lal hobagi masing 12 shukre khud thongnabada laikhidraba lal hoba sing adu police na masak maming khangdokpa ngamdri adumoinamak source sing na phongdokpa matung inna makhoi adu albadar lal hoglup ki member sing ni hairi Kulgam gi manung chana leiba Husanpora hairiba khungang asida lal hoba sing leire haibagi akangnaba paw fangbadagi Jammu amasung Kashmir gi police amasung army amasung paramilitary forces ki apunba team amana khungang adu poisinduna thamki lal hoba sing na security cordon adu thogaina ba nongmai kapsilakhi maduda security forces na su handuna kapada lal hoba ani sikibani hairi paugi marak thatna atenba break amatang lawminasi Karigumba dom yumda laiba anaba singi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medline Home Nursing Care Service Manipurna pungkunmari chupna adom yumda latuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi
मखल क्या के अनावसिंग एक्सपीरियंस लेरबा डॉक्टर अमदी नर्सिंग लाक्तुना मतेंग पांगजरी अकुपा मरोल की दमाग मेडिलेन की हेल्पलाइन नंबर 9205987988 अमुकसु 9205987988 ता कॉल तौदुना तानबियु नत्रगा गूगल प्ले स्टोर दगी मेडिलेन ऐप डाउनलोड तौदुना बुकिंग तौबियु ब्रेक मतुंग दा तरामना उपचरी मखातापा पाउ पिजरी लाइफ सेवर्स मणिपुर अमदी बेरिफ ओइनाम फैमिली ना ब्लड डोनेशन कैम्प एंड कैंपेन अमा ngasi रिम्स की ब्लड बैंक ता पांगथोखरे सावरांगना मियोय निफु मुकना ईपीकी ngasi की थौरम अदुगा मरी लेनना लाइफ सेवर्स मणिपुर की मैनेजिंग डायरेक्टर के पद्म कुमार शर्मा ना हाइकी ओइनाम गीता ओइनाम ओजित अमदी थोकचोम रोनीबला हाइरिबा मियोय अहुम असि लंबी की लाइबक थिबा थौदोक अमदा लैखितबनी मकोई अहुमबु कन्नब होटनबदा लाइफ सेवर्स मणिपुरना ब्लड यूनिट कुंट्रा मुक पीदुना होटनजकी अदुबु लाइबक थिबदगी कनबा ngamkhide ngasi ब्लड डोनेशन के मसी लैखिद्रबा मकोई अहुमगी मफमदा कच्चबा इनी हाइकी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैम्प अमा ममांग लैखिद्रबा नुंसिरबा खोई मरक्तगी ताइबंगपान थादोखरबा ओइनाम गीता ओइनाम ओजित अमदी थोकचोम रोनिबला हारिबा मियोय अहुम असी अखोगी लंबीगी खुदोंथिबा थौदोक अमदा लैखिदबदा अखोई लाइफ सर्विस मणिपुरना अचौबा थौदांग लौजरगा मखोईगी मतमदुदा मखोईबु पुंसी कन्नबगिदमक्ता अगंबा थाक्ता अखोई इ यूनिट कुंथ्रा मखोई अहुम सिगी लायेंगनबगिदंग तखोइना अचौबा थौदांग लौजरगा अखोईगी हारिबा इमुंगसिगा तानाजरगा अखोई मतमदु मतेंग पांगजखी मदुगी मखा तारकपदा हारिबा अखोईगी नुसिरबा लायोयख्रबा अखोईगी पुंसी पिखमनख्रबा मियोय अहुम असि अखोईगी कन्नबदा याम कन्ना थौदांग लौजबने दु मागी ताइबुंग चिंजेल लोइखिबदगी मा ताइबुंग पान थादोखरे मरम अदुना मखोईगी इमुंग तानरगा ngasi हारिबा ब्लड डोनेशन कैम्प एंड कैंपेन असि ओइनाम ओजित ओइनाम गीता अमदी थोकचोम रोनिबला दा कथोकजबा अदुगुमला ब्लड डोनेशन कैम्प नि ngasi Lakhipur gi MLA Kausik Raibu taramna okpagi thoramama khunau mandap achauba Lakhipur da pangthokre thoram masida oinam Brazavidu MDC gi chairperson Mutum Rina Singh ZPC Anita retired magistrate Kangabam Santikumar retired lecturer Aribam Nirpendra Sharma thabaktagi potharaba oza Sagatpam Biren Lakhipur BJP mandal gi president Sanjay Thakur na chingba miyoi singna dais da famki thoramga mari leinana MLA na hai Fullertel Kaithal Machada toilet ama sanaba thorang tauragani Lakhipur na konba lamdam asigi jati kaya asigi damakta khenaba thamdana miyamgi yaifanaba chawkhat thorang kaya paikhatkani hainasu MLA na phongdoki MDC gi chairperson Mutum Rina Singh nasu MDC gi maikaidagi miyamgi chawkhatnaba angamba thakta hotnagani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯈꯣꯏꯖꯦꯜ ꯇꯤꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ngasi Tipaimuk Assembly Constituency gi BJP mirep oina chongthorakliba Ngursanglur Sanate Bukhun Tara Marbel H Molen Tolbung Taitu Parbung Tipaimuk Sipuikon Rovakot Senvaun Le Parvachom Amadi Lungthoilen na support tauragani haina warep laukre ngasi Lungthoilen community hall da pangthokpa khunja singgi mifamna warep asi laukibani Tipaimuk Assembly Constituency asigi mirep oina chongthorakliba Ngursanglur Sanatebu thagatpa phongdokpaga loinana mahakpu miyamgi ngasi fauba Tauduna lakliba thabak thaurambu thagatki amadi makha tana taurakhini haiba wafamsu phongdoknaki Tipaimuk Assembly Constituency gi mirep singgi manungda khwaidagi faba mirep asi Ngursanglur Sanate oiba maramna khunja singna mahakpu mirep oina thagatpa haina lepnakhibani hairi BJP gi worker ama oina matam kuina thabak tawjarakpa Ngursanglur Sanate bu BJP gi ticket pibiyu karigumba pibidrabasu khuntara asina mahakpu saugatkani haina warep laure hairi ngasi Manipur Food Industries Corporation Limited ke Vice Chairman oibata natana
बीजेपी प्रोटोकॉल कमिटी की चेयरमैन सु ओइरिबा के शरद कुमार सिंह ना जिरीबाम असेंबली कंस्टिट्युएंसी असिगी मियाम की दमक खल्लगा तौरिबा थबक सिंह उबदा पेनबदगी बोरो बेकरा सब डिवीजन की मनुंग चन्न लैबा जात्रापुर की खुंजा सिंह के शरद कुमार सिंह बु सवटपगा लोइनना बीजेपी दा यावख्रे के शरद कुमार असी लाखलिबा मणिपुर असेंबली मिखलदा बीजेपी की टिकेट मिरे पोइनबा थौरांग तौरी मोरेगी कराटे सानरोई निपाल तोंगान तोंगान मेडल लौरकपदा हराव तयामना ओकपगी थौरम अमा ngasi पांगथोखरे था सिगी तांग 8 तगी 10 फाउबा इम्फाल की खुमन लंपाक इंडोर मेन स्टेडियम दा पांगथोखिबा नॉर्थ ईस्ट कराटे दु चैंपियनशिप 2022 दा मोरेगी ओइना नुपा मचा कांगलुप मरी अदुगा नुपी मचा मरी पुन्ना सानरोई निपाल न सरुक याखिबदा गोल्ड मेडल अमा सिल्वर मंगा ब्रोंज मंगा पुन्ना मेडल 13 लौरकपा ngamki hariba sanaroi sing asina ngasi moreda halakpada moreda leiba maitai council more MCM amasung tamil sangam more yauna moregi miyamna taramna oktuna sanaroi singbu pukning thawatki ngasi gi thawam aduda masana asigi more branch ki coach arambam gretchen maitai bu CSO gi luchingba singna hainingai leitana thagati na senduna district asigi champanagar dal leiba yaul club ki प्लेग्राउंड हौदोखिबा टूर्नामेंट असिदा पुन्ना टीम 12 सरुक यारी ngasi hogdokpagi match ta yaul gym committee amadi junior football tournament ani lamba tongnaki apiba matamda team animak panjal amata chanba ngamdabadagi draw taki tournament hogdokpagi thauram aduda dibong GP gi pradhan RK Nobinsana yaul club ki president N Manikanta amasung hanagi president CH Amusu saruk yaki ngasidagi hawduna numit marini chupna pangthokadaba Ministry of Culture Government of India gi meeting makada Kanglai Thangta Cultural Academy Lairik Yengba Laikai na sinduna Kanglai Thangta Festival Lairik Yengba Awang Laikai Community Hall da hawdokre hawdokpagi thauramda Academy asigi mairoi singna tongan tongan ba so kaya utpana festival asi hawdokpagi mapung oiba saktam oiki thauram asigi atoiba mithunglen oikiba Laifam Kunau Zila Parisad member L. Olen Haiki Missing Yamzak Hidrabaching na ikoi koisin ba iramdam Manipur asi may haurol dagi hawduna thangta masana asina iraibakpu kalaki loinana masina hakjang fana thambatan natana thaksi khasi thogalon kaya ngaktuna thamli loinana asigumba kanaraba masana asibu yokhatpa haibasi ngasigi mirol amadi paliba laingak asina hotnafam thoki haiki अखोई मणिपुर से मणिपुर कौरी ममांग साफम याम तोयब येक्लबा हमनब लेबाक सिंग अखोई से लामदारग लौनब हदम होनब मतमदुद अखोई पाइपु सिंग से युमदोंग बुदिंगी लामी लोइन ओय चाव चावरबा लेबाक हाइतारे जिकी म्यांमार कोइना अवाय न खंगै जिकी चीना थागी एन खंगै मोइ सिनबु लामदारग मतम अखोई पाइपु मिसिंग याम जगिजब अखोइना नाखोइने करी मतेंग नवाई का नमसाई थांगता सी मतेंग से नाखोइ आइदे अखोइ इसा खक साजेल ओइना सानब नतबदा अखोइ सेल्फ डिफेंस ओइना सानब नतबदा लेबाक सी ओइना डिफेंस तौरे नाखोइ अदुदि कयाम याम अखोइदा मितै एबा सोसाइटीज दा थांगता से मगुल लेबगे हौजे अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना Agriculture Minister O Lukhoigi naknaba supporter ani nongmaina kaptuna hatkre thaudoga sibu yaningdaba phongdoktuna lamdam madonggi miyamna mayai lambi thingbagi khongjang changsinkre Bishnupur Commando Unit na frisking amadi checking chathabada ngarang kwakta pangal lamkhaida lupa crore ahum romgi oigadaba heroin fagatpa ngamkhre मणिपुर कोविड की केस लेप्तन हेंगलकली मियोय हुफुतरा निथोय नौना कोविड पॉजिटिव ओइख्रे लैबा की ओइना अनौब केस लाख अमा लिसिंग हुफुतरा मापल चाट्रेट कुनहुमदोय रिपोर्ट तौख्रे लोइना एक्टिव केस लोचु हेंगलक्तुना लाख 8 लिसिंग कुनहुमदोय चात्रुक तरा मापल सुख्रे अमदी नागालैंड की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफसपा लौथोकदबनी हाइबा दाबी तौदुना
ngasi ayuk kilometer 35 sangba santi gi khongchat ama Dimapur dagi chatpa hokre. Pony TV gi numidangi pau mirik tabiri basingbu amukana kharamjari.